Umkele ngani zakwethu kuyona i-channel. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde ke ulike le video. Lana ke ngani zakwethu bekhuluma ke ngodaba oluthinta lapha uJacob Zuma naye ke uLaChoncho njengoba nibabona ke esithombeni. Kuthiwa ke lo usaziwayo ke udumo ke owaziwa ke laphana ke kwi-Real Housewives of Durban, unonkanyiso odume ke ngelika laChoncho. Wakhona ke kwaChoncho usola ke ingcindezi yabezindaba ke nosopolitiki nomndeni ke nje wakwaZuma njengesizathu sokuqabuka ke kwegoda phakathi kwakhe nowayengumengameli wakuleli ke eNingizimu Afrika ke umnumzana Jacob Zuma. Ekhuluma ke kwi-YouTube channel yakhe i-Timeline with LaChoncho, uthe ke emuva kokuzalwa ke kwindodana yabo uSakhamuzi ngo-April 12, 2018 kwaba ke nezinguquko ke eziningi ebudlelwaneni ke babo nowayengumengameli wakuleli ke uJacob Zuma. Uthe emuva ke kokuvela ke kodaba uZuma ke wagcina ke engasamnaki, wavele ke wayeka ukumfonela nokondla ke yona ke ingane. Eqhuba uthe akavelanga nje wayeka, kodwa ke waqala ngokulokhu ke embona ke emuva kwezinyanga neminyaka. Uthe wake wazama ke ukuxhumana nomunye ke wamakhosikazi ke kaZuma, kodwa ke wavele ke wathethiswa ke kwathiwa ke uyaqina ngoba ke akakwazi ukufonela ke unkosikazi ekubeni ke eyikhwapha. Uthe usebonile ke manje ukuthi ke wayengadalelwe ke ukuphila ke impilo yangunaphakade ke naye lo owayengumengameli wakuleli ke uJacob Zuma. Uthe ke akasathandi ke noZuma ke, kodwa akasathandani ngamanye amazwi noZuma, kodwa ke sebehlanganiswe iyona ke ingane. Uthe ke bese kuphele ke iminyaka emihlanu ke lapha uZuma agcina ke ukubona ke indodana yakhe eqhuma, futhi ke uye wathi ke akasamthandi ke uZuma, kodwa ke ufuna ingane ibe nobudlelwane ke naye. Uqhubeka nalolu daba ngani zakwethu ke uthe waqala ke wathandana ke noZuma iminyaka emihlanu kusukela ke ngo-2011 bengakaze ke balale kwaze kwaba uZuma ke uyamlobola. Uthe kwaze kwaba ke bathembisana ke nomshado ngaphambi kokumnikeza ke ubuntombi bakhe, okwathi ke ngo-2017 wakhulelwa ke indodana uSakhamuzi ambeletha ke ngawo April. Emuva ke kweminyaka emine igoda ke laqabuka ngo-2020 wadalula ke ukuthi ke uZuma wanyamalala ke unomphela ke okwamphoqa ukuthi ke ingane ke ayikhulise ke nonina. Injalo ke indaba ngani zakwethu, ngiyofisa uphawule ke ngalolu daba la kwi-comment section. Don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Danko.